Assalamualaikum sahabat Sarama dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Sarama Channel meliput pernikahan adat Sunda. Nah, ini persiapan pengantin sebentar lagi berjalan. Neng, itu dari mana rombongan pengantin teh? Hah? Ranca Ekek. Masya Allah. Tuh, hari ini pernikahan dari Ranca Ekek ya. Ini Neng. Cara pengalungan bunga dulu ya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqa badran lail fawqa minhum nurun misla husni ورأينا كنت يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Maka atuh kanggo pembagi atas diserahkan cacana-cana tiasa diamankan heula upagar ayu bisa penyerahan simbolis barantos rengsek kurang melajeng deui karena acara nu kagenep nyaeta acara pokok atanapi acara utama akad nikah anu bade di
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala wa akhirul ayyami minkum wa solihina min ibadikum wa imamikum yakunu fuqara ayyuhum Allahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allaha la yuhibbu dawaqina wa la dawaqas. Wa qala man nakaha lillahi wa ankaha faqad haqqa ilayya billah. Para sepuh sadayana anu kupribados sangat dipikahormat aparatur pemerintahan dimulai atasan sampai bawahan sangat dipikahormat kamu rombongan. Nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jang Arif Rahman, Bapak nikahkeun hidup ka putri tegas Bapak Wastana Rifka Afriani kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah ka putri Bapak tegas Rifka Afriani kalayan nganggo mas kawin 5 gram dibayar kontan. Sama 5 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah ka putri tegas Bapak Rifka Afriani kalayan nganggo mas kawin 5 gram dibayar kontan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala anquli sahabati Rasulillahi ajmain ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan. Cepengan ya, Neng cepengan eta. Neng Rifka, Bojo Aa, iya Bade nyanggakeun, bade nyanggakeun mas kawin, mas kawin anu disebatkeun ijab kabul. dina ijab kabul. Mudah-mudahan Mudah-mudahan awajiban, bahwa kita akan panjatkan mudah karaoke, mugia, manfaat, barokah, maslahat, maslahat, di dianggona. nampi abdi dibayar mas kawin karaoke abdi. Mudah-mudahan abdi biasa ngapangpaatkeunana jazakallahu khairon hasiron. Iya amal, iya amal kasayan karaoke abdi dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau Nek, bentar. Oke, tos. Main di KDA. Kamera, gua mau nanyapnya.
makan mau juga lah pada saya dokumennya. Siapa? Apa tuh? Bukan. Jadi aja di sini. Siap. Ini kali kerja nih. Oke, ada ya gitu ya. Iya tadi deh, Oke, kelas siap, cupnya, yuk. punten tulisnya. Kami pribados panginten sakaridin dan bidoana pamudah-mudahan ieu kurang kali sabadana dilaksanakeun akad pernikahan mugia sing kalebetkeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sing digampilkeun dina miladi rezekina ditebihkeun tina balaina mudah-mudahan ieu rumah tanggana anu dipikaridho ku Allah orang tuana dina ngorbankeun harta jeung bendana mudah-mudahan sing diutusan ku Allah Subhanahu wa taala mugia seluruh kulawarga besar Ruh daripada awal sampai ke akhir kesenian seluruhna sing aya dina kaselamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu tiasa kadugikeun ti atas nama pribados, insyaallah atas nama pribados ngadoakeun khususna kamurang kalih anu bade ngahayeuk daya dina rumah tangga nitipkeun ti atas nama Pak Asep KAA mudah-mudahan hidup ngajantikeun salah sawios pamimpin anu insyaallah janten barokah silan kamangfaatan. Emut sing hidup bahwa anjeun ngaduhan orang tua anu wajib dihormati, anu wajib didaba-dabakeun ku urang. Jadi atas nama Pak Asep umat ulah dugikeun tawasul di masalah kesehatan umat sing nyekelpakeun kana aturan Allah sareng aturan Rasulullah. Mudah-mudahan hidup janten murang kalih anu dipikaridho sebagai ke rumah tangga anu awal ieu pemberangkatan diniatan lillahi kalimatillah sing kenging kamuliaan dunya sareng akhiratnya. Sakitu
alhamdulillah Bapak Ketua di Kantor Urusan Agama Barat Besrengse, maka calon pengantin istri Bapak Ayu mungkin dicakap wae ke Paku kanggo Bapak lihat ini Pak. Jangan turun nanti sama ibu sama bapak tapi. Oke, lihat depan Pak. Setelah kita ingawis kebudayaan Sawi sunah sawe asli Seni sunah pekejurut kemanan silkadil hidup prakadang jodoh mawari sintaliti Satincak pakai pikiran iya Pepelin jalan pikiran Rukun diri singulir halang Luka di singulir halang Menghayang selamat diri di dunia ukur marah Rapi selalu kacai jadi selalu kedarat jadi selalu pagel pekuat pakai mulai hingga palilahan anjir nggak jadi hiji nah hiji nggak jadi dulu sampai saraya makhluk akusti hubungan sabilulungan Mudahan katideng ati kaibu sarang karama Nanaga amaha suci Dada agung cepuk pemula jemur pangasami beraena salah anu pangantenan Bila ayat karapatan nanakan mugi ditampi Bismillah kamal bibitang mugi gusti nang kayungan gelis asep nurendengan Mugia assalamatan Selamat gelis ayana nuruk pang payunannya kabariterima Masih duki kahatina Arti gelis ayana lebatkan karmana mana lagi ayah kuma Nudi pamri manfaatna manfaat kalau katin aku masih yakin ayana mungkin kakek masih bikin tulis kumaulah karena kaulah bahula masyarakat menambah lah kudu bisa ciri bewa Sini berak dan caroket ulangan persir baik ini oke buka gawe narapi enggak poe ya berak suruh saya baru mata katu manina tapi kamu enggak bakal laki rapi muadena bisi tegenah prakak waksa balakal menaka goreng sangka Bulu bawa suka kaya nagelis atau salat-salat ngajodoh alus sampurna ngahiki salamina sarang ngulur listrik bisa akurat-kurang kok malambur sangka jadi buat catur catur sing serbu kurulah antara tasawuf nafsuna Ulah kabur hidup rasa loba batur sarang batur kudu tujuh layak yang sekasur untuk terus lambur negara ke subur makmur sayunan meriak kamu payunan tapi laki buruan bok pilih benduan ngabandaran timal suci ngerat bertampi ayana ulis ngahiti
saka perih saka nyeri jeung salaki beneuli sarejeki kumaha suku maki masing tumut kasalaki tumut geus ayeuna atas laksana kakang jodona hate banglas lalu Lugina dunia akhirat bukti pemberi alamat karena waktu lalat disarengan sini hormat dihormat kasasama singa akai burama lakonan perintah agama tangtuna hirup sugema hirup di dunia kudu tatanya rikmanya pekanunya padana buru ditanya tanya kuatena tapi pun saksina saksi diri pribadina utara dalil janggina munjang di anu ngajadi tajang di anu pasti jodoh diajari pikiran dengan takdir bukti mata boleh nyaksi kenetes na hati kita prampana kasaksi satintak nangarti artikan mesin keras surah luas mislah semua peperangan surali jalan nuras terus jaga polis ulas tak nulis rajan gelis manis ratis dengan bangsa titis tulis pakali katakan kadar kajian sidang bidadari dan mual diberi kehutapan agama bisa kajaga lutang tuh bakal jauh nyicingan di alam bakalan kena rasa kebenaran supaya orang-orang nyabogan bakat tangan kita rasa kedua kita itu hati udah beli dari hati pikiran ada melangus di alam kawasan karaya dunia siapa sekali pikir manusia makhluk penjuna paling terpengabisana nakalan asidunya anak nukantun tumarima kapangeran utara kita panutan bukan kurang sadaya rektan sadaya kur percaya kaguste Allah memulia muliakan rumah agung siksa beri tulung kebuka alam dijunjungnya anak kalian tangku ya apa yang kawasaka masing-masing manusia uladil cara perkosa bisi kurang loba dosa bakti panucal mengurasa cinta sesama mencinta kalasai layat yang batun sabumi sehingga ayat akhirat berina ulang ayat tujuannya diri antar kayana aku rejeng parayana mun akur kasadayana temukan budi basana benar tingkah polana supaya hidup sampurna amin ya rabbal alamin itu Gusti kayunan pun sakit kebayaan tapi jauh karena supaya sekali jauh itu supaya doa rohani hati dunia sana wabillahi asana wabillahi kabalan wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah karena acara sawer para tos remse ngahaturkeun nuhun ka Bapak saha nu teh Bapak saha Juju ngahaturkeun nuhun ka Bapak Juju anu parantos
mimpin acara sawer